همو راگشی مناقشه بین و برده لترکیه دی بداوی هات ترکیه پرانی سیزدمی سرکوماری خو هل بجد جبرشون دا دهاتیای ولاتی چد بیتن به تایبتی و انفلاسیونا مزنا چه بوی در حق آبوریه ده چگو هرتنک چه ببیانه در حق پرسا کرد به تایبتی اپراسیون در سنور لوی ولاتی چاوری چگو هرتنک تکرن کدیس اردوغان تهدیدا بردام یا اپراسیون بهستر و برفرهتر ل دکارن بجن سر سنورین خو سنور ولاتی خو دایا لسروی مجاری و روشا جوانان کوپشتی سرکفتنا رجب طیب اردوغان به تایبتی لسر سوشیال مدیا گلک جوانان وینین خو پار وکرن و گوتن ایدی ام ترکیه به جهد هلن سرکفتنا اردوغان یا افجاره سرکفتنا لهمو ترکیه یانجی بشکه لسروی مجاری جهجای محمد فاتح کایهان جگیر سروکی رخصتنا آک پارتیه دیار بکری دپرسم هجای محمد فاتح گلک بخیراتی کردستان 24 دکارم نرینه هوا بستینم هرچی قاسم جگیر سروکی رخصتنا آک پارتیه جیبن لی جداهی دناف برا رکابری اردوغان و اردوغان 2 میلیون و چند هزار بو به سرکفتنه هون سرکفتنا اردوغان دناف همو گلین ترکیه داد بینن یانجی هون چاوری هن کریز و قیران و بربستان ریگریان لپیشیا کارن اردوغان تکن سرکتنا اردوغان بو ترکیه بو ملت ترکیه İnşallah baş dibinin, inşallah ser başıyız devam beke. Neku serketine Erdoğan be krizo ya da tişteki din bebe inşallah baştır bebe hem de bejin. Yani baştır bunda çeyle da dikarım nerine hava bizanım. Baştır hem bu peşveçine demokrasiye de baştır bebe hem bu enflasyon yani onda mesela persa xuda got ser enflasyonu tışta Türkiye'de enflasyon henki heye ama inşallah emed beni baş bebe yani neku usa devam beke me persa vez baş deng naat me baş Kurdi baş famna ki yani axtına mı famna ki az de bezalali bejim anha جواکا ترکیه لسر دو بشان پارو بویا هجای محمد فاتح دنگ اپوزیسیون گلک بهزه یعنی دنافبرا دنگین اردوغان وکه پارتیا دست حالاته آنها و اپوزیسیون 2 میلیون و چند هزار هنه یعنی 3 ولایتان فرقه یعنی تیواتیا کوریگری هیا آستانگی هیا یعنی فرق و چاخه اردوغان دکاره افتشته کود بیجه فرق کمه اونده بیجه يعني فرقيات دنگاد بيجم فرقيات دنگا يعني çıkabı be mesela via baş fem nekir dibim cudahi dinavbera dengin jibu Erdoğan و jibu Kılıçdaroğlu çuna ne cudahiye ki avqas mazına کو اردوغان پشتا خو راست که بیجه هر چیزی دخوازم لوی ولاتی وکه دمین بوری وکه سال 2014 15 16 حتی 18 از دیجه بجیب کرد آنکه اپوزیسیونه که بهیز هیا دناف ترکیه دا tamam ana pozisyona mesela viçağı maksada seçim çiye mesela be fark kime Erdoğan çava her tişt ava beke ya da tişteki beke gavaki baveje. Yani viçağı manayı seçimi namine. Yani Erdoğan ana bir sistemi Türkiye'de sadu penci du dengert. Yani sadu penci du denk bu her tişteki hükümet ava beke işaçı beke Türkiye'de bebe hükümet kim rakam kemani niye yani bir mi baş fam nekir çuma per serhat serveri başa hecaya Muhammed هون وکه سروکی رخصتنا آک پارتیه دیاربکری نه جگری سروکی رخصتنا آک پارتیه دیاربکری بگشتی افریق خستنا هنه جبو پرسا کرد لباکوری کردستانه جبو مسئله آبوریه زمانه چانده کلتوره هنره دوی پیواجوی دناوا 5 سالان دا جبو رازی کرنا کردان هلبجارتنین شارداریان لپیشن سالا دهاتی هونی چه بکن؟
از ویا باش یعنی بیجم مثلا بو وی 5 ساله که آنا طایب اردوغان وی دönemi وی نوی دا İnşallah razıkırına kurdaz o razıkırına kışı Türkiye'z çebe bazda bejim. Yani ne ku Tayyip Erdoğan bir dönemi xuda kurda aciz bike. Tayyip Erdoğan bir 20 sale da bu kurda tişte baş ava kır, tişte baş çekir. O bir 5 sale da inşallah bu kurda tişte baş, tişte zede baş çebike. Ser zamanız سر زمانی دا نکو آخ پارتی سر زمانی انگل کیا سر زمانی کرده دا آخ پارتی انگل نه از بیاد بشم باشه دنگین اردوغان لدياربكر هم برين كلشتاروغلو جلكي كيمبون يعني ام بحثا صداسي هيك لهم بري صدا حفتيت كان انكو جل هيا ji AK Partiye acize. Ji guhertinan dixwazin ji bo razîkirina Kurdan di gelek mijaran da hêja Mihemed Fatih tu baştir ji min dizanî. Yani bi taybetî ji bo Amedê, ji bo Bakurê welat. Ez vîya bêjim. Hewa çi plan heye wekî AK Parti? Ez vîya bêjim weka plan mesela Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da 171 deng girt ke Recep Tayyip Erdoğan 128 girt. ev defmez mesela kemaniye ki em çuma mevqat denkim girt em biyaz de fikrin em nabena xuda axiftinaz dikin yani em servis hinki mijilin rastî eviyaz em viya bêjin ser AK Parti em viya karim bêjin tiştekî me bi rastî kiriye me bi xeletî dayiye millet fêm kirin yani rastî ez viya bêjin çünkü me belkî me xwe baş nedayiye ما خوب باش ندایه فهم کردن یعنی مثلا از bu 20 ساله دا ev hizmeti ki Diyarbakır'da da ev hizmeti ki bölgeye da çebuye hatiye çekirin 7 sali Türkiye'de ne hatiye çekirin ama ser meseleyi kurda da Hinki mesela evek Ali Rahi Kurda da mesela HDP siyasete xo ser dijmanatiya Tayyip Erdoğan da avadike. Bu biz millet hinki millet zedetir etkiya HDP da demine. Bu hinki Kemal Kılıçdaroğlu bölgeye de sedi haftiye kirt yek denkir. Neko karşılığa Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da, Antalya'da ya da Batman'da ev qazedeye. Ev denge Kemal ne bu yani ez biya bejim. Başa. Veçaxê em dikarin bêjin di 5 salên dahatî dîsan li ser destê Recep Tayyip Erdoğan guhertinek li ser pirsa Kurd li wî welatî kêşa Kurd di hemû waran da dê çê bibît ew pêngav dê erênî û bi dilê Kurda bin? İnşallah yani em dibêjin bu meseleyi Kurda ne ku em tepiya biçin em hinki hena mesele hinki hena baştır tişta çebikin nav AK Parti da tişteki mesela ana belki hinki tez baş fam nekir qısri afike Başa. Hêja Mihemed Fatih AK Parti باور بده gelek pirsê min jî fam nekir lema ez negehiştim wan bersivên ku ez jî li bendê bûm bi diristayî yani ew jî kêmasiya hewaya te gotiye ez Kurdî zanim me jî li ser wê awê wergirtî gelek spas bu hêja Mihemed Fatih Kayhan cêgirê serokê rêxistina AK Partiya Diyarbakırê gelek spas serçava